Ito mo, ang sino Kaso kobor hai sung nosibo thuma bero bu khayo. Nya ko kitaro nosi. Muna rakam bar teman kelas lo. Aku kelas coli gitu. Aku mis thandro. Miss Thangro. Gini kita tam dukung aja. Nya aku dukung mangga. Ya kun dukung ka. Enong ni school master ko থেকে sir. Khaja lagi. Lo kharo busu buza khama ke? Tong ko mal. Kojan daro kana. Bangol lengge thama ya. Lengi rok thame ke. Lo hospital ko pelang ha? Pelang liya. Suti di dah kata. Lo bawa kelas kali? Kelas 6 section. Lo ni section haboi. Iko faida bu faida bawa. Nosi bai thang te kai nosi. Nor ke katalo da kana ka sama. Alexa. Oke, aku kobor ki agi rokok pada fainu dulu nora aku kono. Aku baru mangsi the bore. Sekolah mau kobor. Master pun hendak. Emang bono kari hobo na mane boy. Botu ka haiman sing sashi maya. Oke, kau ini coba bawa zakat tu maka? Atira. Bawa Kari cuma ante. Oke, kau non sekolah mungkin? Alexa. Kalau betul betul. Khumpui. Khumpui academy. Alexa. Next shot. Di kita pertama kali. Ken ini kita bobo tahu duku da mani tong ni. Bela de kos tong itu. Nong doktor na ya orang ni school ni teacher ro. Baksan na ke sung na le. Kami nong na jege. Oke, nong abu kobor buza mana bagi suti di rohaka. Sudah start mulai res kari tahu sampai cuti dulu kata. Oh, mana bagi? Ini kota nama ke Ali Cerai. Orang Khumpui Academy Korea. Oke, kelas 6. Oke, baru ini school time 10 ni sini, baru 10 awal dress sungai, baru school pakai. Aimon ini jorabo kelas kaisa kaining mani Korea, 12 serbar high time. Koroksa borok bisa mentally hikanawo, kobor type ni sawo, orang notongku, oje kobor borokta. Oke, oh jaga tu ni kelas 8 kaisa haboi nai, nok farman nok si bagai, bubai kau serai rong nok school bumu haboi nai. Oke, serai rong nok bumani Korea serai rong baksa dokumen ka, yakmu dokumen ka, baksa leng ka, baksa kharlai tini, jawab log tu dene bokor rok, kisah rok onjak rok, sunu pakai kan ni cerai oke. Ini pokok dokumen kan, ke agi cerai purukuna yang yakung suci di mana? Oh jaga wo, emang tu pan ke buka po, tabu yakung bini korbe itu. Jika atau saya, amun di bisingo, jaran yang konar nukai, master of hospital telangka po, oke? Korok nih, amun di bising korok ini oke, borokai kijagi tomani bagai, narbaseng tomah jarawo borokai, tamu dokumen kama ya saiman ya, am bagai borok nanti caranya sekalian bagai, boroknya telang lagi hospital, tabu sengal kobor ini sengal sok aja sekolah. Sok paine school ni master beseng malah mana school ni master besawo, oh kobor agi ni simen orang tongko hostel lo, jika mah kata aku tu kuno na teacher na hostel ni malah na kuno boros samuk layo, kobor hebor orang tangi hostel beseng tangan kok lain, an kok kahita, oke, kobor hebor tu bocek pun gitu khai mano, karena oh cerai orang no justru nopor ni room se 2 jalawo, aran ni justru bami tolak kiler kangkai oh cerai ni, bong ni bosok tam kamu, langma ari kang kamu. Jurusan bejual jaga rokan, nok siapa bujak turu, zaman oli hai jaga rokan, tu saya norong busak, kamu hai jaga bujak hengkai, laipan kang kamu, ka abu ni daisha buna kamu, ka abu ni bagai no, tahu sengma sawo, school ni principal, school ni kot pokor mas sawo, bona dagdi kau orang norang tun, tahu kecil serero no, tahu kami yang jak bona tukuman laja, bona nanya nih tun. Aja school sulit dong mas jarawo, kau bos habi malum ke, jasa berapa habi mana? Kam school ni gate tala dijaya enggak. Abo noti letam sama musuh. Abo seng boto onek bar no school serai na rodo final payo apur rogo seng nugo school gate dok soja ya. School obo ni aro pion no datang kiri semi ya school rogo gate rogo apo to semi ya apur ka sawo tong dai saka tajeng semua ne kun kok bujili ya. Ikai mo hake judi school serai rong ni school amo hake kobor kasa haman hongkai. Onek no kobor kamu mana habai mano. Omo hai no boro jisi no naikiri kaya kaham ke kaya hangkai
next time rok mo hakite bo sere rok khotingi mano Ewa zada tai kebo jahate bairan borok khabe maya je kobor phunung to ka hame ro je hame khanya rok abo hame te ang ge to gat tong hai jajo obviously na ngabo gat na ek namani o school area o no quarter beta ge school by quarter no khansa ke toni mani bagi tini get to ma to kam no sikagi dina no sami to no abo to sana thake to hisabo school bisingo jesino quarter tong tong hangkai karon borok to quarter borok wasa no khonai wasa phainai to borno school by side ke sikagi khakai na mun janai karon ke borok to borni bagi to school gate to borok wasa thang wasa pha gate to khulangma tongnai ka jora rok borok khaime rok sudu kobor simiya gunda borok khon haimi mano borok khaime pon nosto khaine boi pon haimano karon tabuni dino situation nugui tongo কোন জায়গাও চেরাইরনো কিডন্যাপ খায়ো বুড়ি বুসারক যে কোন জায়গাও সামু শিকার খাইজাও লাঙ্গৈ কম হাইরকো নङै मानो नेक्स्ट टाइम रको कारण आउन बगिनाय क्वार्टर न पोजिशन साइड थाके आंके स्कुलनि बायराव खलायके आंके मा हामपुकनाय स्कुल खुम्पुइ स्कुल सराइरंनो आ कबर बु को गांगाय नक्सिबो थमा रगबाय बुखो जा खांगाय सराइरक न हॉस्पिटल लेंलाय तलां थां बुंने स्कुलनि वार्डन रक तलाङै हॉस्पिटल बो थिखायगां साफा बाक्सा सराइरं के आन सराइबो बुजा खायाक तो गो हगै बं सुपारेन्ट नानो कल खायसाव निन ससो कबर बायाव बाहायके बुजा गैतंथा हापन आसले दुखमाले याक तो सिन दुखमानो गांगाय फाइ तलां थामपाय दिसा बात निमसिमाव तलां तंनि ge tamo school choli tongma joro school bisingo kobor habmani o je party mung amna nung bahike nase tang wansu abono स्कुल बिसिङाव बाहायकिये आं सानो मुजु स्कुलाव बाहायकि कबरंनो दावै तनि माने हिंगाय सराइरक तो स्कुल खायना नांगौ बरक जरा जरखाय बरबो आ कबरबो बबो सेकलेंना रं मुजुङै तंखाय सराइरक बा साइमिया मं सेकलेगै तङै बो जरा यागलाय जाखाय बुइ फाना ताबो याग रगो बुइसे बखर रगो बुइ लाइरि सिका हांगाय साबनि दुसुंनाय सा अर तंनाय रं दुसुंनाय आबन बागिना कबरंनो अ स्कुल रं नरि रक मा खांखै जाखोनता और कि माने स्कुल जे मास्टर तंनाय रक स्कुल स्टाफ तंनाय रक बरनि गासनि तनि दवानसु जे कबर हाबै तंखा केबो नुसिनु गुलिया आबना आं सानो मुसुङो जरा मास्टार तंनाय रगबो अरनि जे स्कुल न कमिटि नायकिनि खाय तंनाय रक बर किसा नायकिनि खायना नांता स्कुल रंनो लेबक जागाव न बरं माने साबो हापाय या बम तैसे सराइ रंनो बर सेखिना नांगो We used to see the boy moving around in this area. The boy suddenly entered the school while the classes were going on, and he took a broom. A broom was lying on the veranda, and with that broom the boy suddenly started beating up some of the girl students, and the girls got panicked and they started running away. So, and while doing so, some of the girls, 10 girls, they got slightly injured. They fell over one another. We have sent the girls to the Kerenbar hospital for some first aid, and doctors, after examining the girls, they have released. All are stable. There is no such major injuries. Everything is okay. What doctor said is due to panic they got slightly some sort of what to say means fear in their mind, and after that we have reported the matter to our authority, to the principal officer education. He has guided us to make an FIR in the local PS, and accordingly we have placed an FIR in the local PS, and the PS also promptly acted. They came up and they collected all the information from the school, and they said that they will help us to get rid of that boy who is mentally disturbed. Our request was just to remove the boy from this locality so that he doesn't come and disturb anymore in future in the school complex. শুনলাম আগে থেকে নাকি And yes, earlier also this boy was moving all around here. He used to come here beyond the school hours in the morning or maybe in the afternoon. We found sometimes some stool, fecal matter and the urine in the classrooms.
So we doubt that all these things are done by him only. So and accordingly, earlier also we reported to our authority, and we were thinking just to make some report to the PS, and today this incident happened. স্টুডেন্টের সুবিধার্থে গেট লক করা মানে স্কুল টাইমের গেট লক করা কি প্রয়োজন মনে হয় আপনার? Actually, yeah, the gate should be locked, and we also try to keep the gate locked as much as possible. But this complex has quarters also. There are staff quarters, there are hostel, and there are some families residing inside. So due to these families who are residing here, means lots of vehicles are always coming and going through this gate. So it becomes very difficult for us to maintain the gate closed. That is one point. But as long as possible, as much as possible, we try to keep the gates closed. তাহলে এখানে যে স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে, ও স্কুল আর কোয়ার্টারটাকে আলাদা করে যদি দেওয়া হয়, এটার বিষয়ে আপনি কি কোনো Maybe if the authority thinks that if it is separated, if purely the school complex is made, then we can keep the gate closed. কারণ আজকে মানে মেজর হয়নি, যদি হতো বা Yeah. তাহলে তো অনেক বড় ঘটনা হয়ে যেত। সে বিষয়ে কি মানে আপনি অথরিটিকে জানাবেন যে We have already informed. We have informed. The paper is here with us. We have just informed, and it is that we have informed. স্যার আপনার একটু পরিচয়টা দিয়ে বলুন। I am Anshuman Sinha, Assistant HM, Khumpui Academy.